Chung television jana bam gaita thanurwe asai me toibu jeng tamlo tingko nai tong ka bisu mi cham da tamel long times khani da female ka kum ni hilona ba me remi ka kum ni hilona ba me government of india making AK Mishra government of manipur making and Ashok Kumar commissioner khani nagamai bek thang UNC president le general secretary khani former member kathum kumdala na NWU le ANSAM official no le dulana senapati kho trapatai tok bomdai kanthe JMA Naga Council Manipur JNCM le JMA tong CSO nun tong members ka zauna National Highway 137 tanwa maita date 27 khani 28 November dak khautai inspection ta kante kumna company ta tan sujui na sukhang katibalo kante ata Manipur khau panaba mai situation khau hai chunja mai ma khe tiki short sightness khani babta mai mak maina dithe tuna kokomi tongkor ordinator thokjom samendro rei lungha mai latcha kante District Administration Jathang Riti Thaipat kan mai Thailai na Tamenglong District ho hai Siba mai leina hai detect suthe tu na sa kan the Assam Golaga District tong Dargaon Town khonai mai Golaga Baptist Church tong leader ta Assam Healing Prevention of Evil Practice Act bang khaw leader khat pau Pranjal Buyan ta Timik ru na padai khang jelo kan the Australia khaw galau nun tingum 16 tang mang mai re social media hai pinu ma khe tu na thing kan the mi phaikam Australia re sin thau mai hai kan di khaw re leng mai nation chu kan the Katangkau dagan female kunikum ni hilona ba me Mizoram tong opposition party Mizo National Front re Manipur Chief Minister N Biren Singh da resign sukang demand sukan mai kha Manipur government re tana num ong mai indaw kan the World Diabetes Day 2024 bridging barriers bridging gaps to my theme bangkau NCD Shell Tamenglong re leng na district hospital Tamenglong kau takai kan the Coordinating Committee of Manipur Integrity Kokomi re center khani state government kau charters of demand tachat asai demand sukan the Asai khang kham mai sina mege mina khang ting nei lamni paina la ne cheng mai 25 to 11 degrees Celsius nei mik 5:45 am to 4:26 pm gan khau nei gan gai jimang tipung ithan de chungen jong lang pa mai ga bisumi cham tho khori na lo te jala na ba mi gai ta than ko the